сижу дома на диване, рядом дома тема тебе не знакома. Вдруг звонок от телефона. Это я, Иска, пора обращаться, братка, чтоб дошел до обелиска, дальше будет сладко. А я еду учиться, ты ведь сам знаешь, судьбу не выбираешь, ты ей правишь или маешь. Сделав правильный выбор, ты никогда не прогадаешь. В своей жизни сам решаешь, куда тебе пойти, лишь бы было по пути, чтоб друзей не обойти. Вот они горят огни, сердце плачет без любви. Настали трудные дни, Боже, прошу, помоги, чтоб мне с этим не случилось. Aç kahve yazyanın öldürmüş mü barada Fevgim ayın seni yitirenimini ağlayan İçinden kalkımdın ayrılıp giden Cigimden doğundum sizi ötüş doğrayan Gönlümü fedegen üçün yakın misoller üçün Beni bağışlan, beni unutman Inni men giden, men bilen bize ayrılmak atı kıyım ola Göllerden yaş döküle, yok ağlaman Menin gölümden yaşayla ya Sevgilimden ayrılan, karaşarım demedi Yüreğimi kıynadı Wildlands rapimi koyursun edecek Şu nasıl men gidecek, okuğum devam edecek Bu dünyanın manifini düşünüp bilem o Etmez aklım fikrini, öngünden edem o Kevemecemin mehri, gözümden gelen o Yaral yürek ağlaya, gözü yaş gelen o 18'im dolu, sağlık dövür geçtim Ahimde karani, durmuşta men kök gördüm Gerek radimi alıp, gerek değerni zındım Gerek yerini yürep, durmul yerini durdum Vakti dolu dostum, okumanı bitmeli En atadan ayrılıp, uzak yolu sökmeli Elini kısıp sonku gezek bol yasa gol giymeli Oyunu girdik bile, elini olsa çıkmalı Yeah. Yeah. Год, 2 штуки 8. Год, 2 штуки 8. Будем читать рэп и никого не спросим. Yeah. Здесь макет диджей. Yeah. Сакура. Yeah. Сакура уже в дороге, наверное. Иска, респект, братуха. Встречай Сакуру. Встречай его в Бишкеке.